Poštovane kolegice i kolege, vaše ekscelencije, cijeli radni vijek, koji traje već preko 50 godina, dr. Nazif Kusturica posvetio je slavistici i slavističkim temama. Velike su njegove zasluge za razvoj i opstanak Odsjeka za slavenske jezike i književnosti, gdje i danas kao profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu plijeni pažnju studenata svojim predavanjima. Istovremeno, mnogi bivši studenti i današnje kolegice i kolege sa posebnom zahvalnošću, toplinom i poštovanjem govore o njegovim ljudskim i pedagoškim kvalitetima. Svojim brojnim tekstovima, udžbenicima, knjigama i nastupima na domaćim i međunarodnim skupovima stekao je ugled ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i izvan nje. Visoke domete ostvario je i prevođenjem značajnih ruskih pisaca i teoretičara Ljermontova, Gorkog, Andrejeva, Tinjanova. Kao književni kritičar, znanstvenik i esejista odlikuje se prepoznatljivim osebujnim stilom, te snažnom intuitivnom spoznajom i osjećanjem za književni tekst, ali i za umjetnost uopće. U njegova najznačajnija djela spadaju knjige Dramski triptihon Maksima Gorkog o inteligenciji, epoha Prve ruske revolucije, knjige eseja Doticaj i suočenja 1, 2 i 3, koja vas proizlazi, te vrijedna komparativna studija Meše Selimović i Fjodor Dostojevski u svjetlu teorije polifonijskog romana Mihajla Bahtina. Povelja Kulina Bana dodjeljuje se profesoru Nazifu Kusturici za neumorni, predani rad i entuzijazam u promoviranju rusistike i slavistike tokom više od 5 decenija. Dame i gospodo, na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti nema nikoga ko nije bio student profesora Nazifa Kusturice. Velika je stvar i velika je radost što upravo ja sam danas tu, tako ja ću dodijeliti ovu nagradu profesoru za kojeg su vezane uspomene o najvećem procvatu toga odsjeka. Osim toga, želim reći da mi se ponekad šalimo s profesorom i kažemo, parafraziramo jednu poznatu izreku iz ruske književnosti, gdje je rečeno, svi smo mi izašli ispod Gogoljevog šinjela, a mi kažemo, svi smo mi izašli iz dobre duše i uma profesora Nazifa Kusturice. Sam se dosta nagovorio, tako da ne znam šta posebno da kažem u ovom prigodu, sem da izrazim svoju zahvalnost mojim kolegama koji su mi dodijelili ovo priznanje i moj rad pozitivno ocijenili. Taj rad teče od 1954. godine, juče sam držao čast. Posebno mi je drago što je ovo priznanje povedeno s imenom jednog, da kažem, šengerovskog teksta Bana Kulina, jedinog Bana koji nosi svoje ime epitet Dobri. On danas fungira ne samo kao dokument o jednom vremenu koje je bilo dobrih dana, nego funkcioniše i kao poziv, kao poruka nakon onog prokletog, odvratnog rata koji smo doživjeli, poruka koja djeluje šengenski, poruka koja je puna tolerancije, razumijevanja i poziva na vezu, na povezivanje. U tom smislu naravno se zahvaljujem kolegama koji su mi dodijelili priznanje, a posebno mojoj briljantnoj učenici, odnosno studenti našeg fakulteta, naše statistike, profesor
ljepis Marini, koja je lijepo, ljudski, odmjereno, možda malo previsoko, izrazila, ali iskreno izrazila ono što je ona osjećala i ono što dobro ljudi, moji studenti osjećaju. Hvala vam što ste došli u Sarajevo. Naravno, dođite opet, kao što će Sarajlije putovati, vjerovatno tako kao što nekad put čitamo. Živjeli i hvala.